Makundreya macue kuna bisa. Rimondrina ro na tulilingi ni nabisa kotai siba kampo-kamponge palebangi kariba madecenna akarungenna Allah Ta'ala. Isi bawangi ku 12 surona. Nang kato macue sere are makundrei ya purei pak japa pole kusetange yare ga lasalainge. Asenna yaro makundrei ya naritu Mariam ya mator ya senge Magdalena. Ya purai ya pesa pole kupitue setang. Yohana benena Kusa. Yaro Kusa bendaharana Herodes. Susana siba mega mupa makundrelenge. Na yaro makundreye na paki agagana mongkosoki wi yaro rombongange. Akali rapangenna to mampoe bine. Yaro batue mega ni tau pada masu pole ku kotana macue kuna bisa. Watuna mega lada ni to mak depungeng icari tangan ni kuna bisa sek dia akali ripangeng ia makada. Angka sek di tau joka mampo bine. Watuna mampo tapi sesa aku iri lalenge. Nana lani tawe si bana pacapu to ni manu-manu. Nana pata-pata sesa aku tanama batu-batue. Na tua mui ya robine ia ke makelle na sabak de gaga wai kuro. Engka to tepa sesa aku le dori. Na to tomma ya robine. Ia kia ilimpengi ni kudori gangkana mate. Na kato sesa binena tepa kutanama como na tuo ni kuro gangkana ma papole wasele lepi seratu egana. Purana mak bicara makuro na bisa gora ni makada. Niga kedau cilina aring kalingano. Pada makutana ni anak guruna makada. Aga betuan yaro akalera pangenge. Mape bali ni na bisa makada. Purano yale were ko mengimiseng rahasiana akarungenna Allah Ta'ala. Ia kia tolainge akalera pangemi ipudangi. Ko mengipada naitai ia kia dena isengi. Si bawa pada maring kalingai ia kia dena pahangi. Makada ni na bisa. Ia nae betuan na yaro akalera pangenge. Yaro bine ada dana puang Allah Ta'ala. Bine ya tapai kuiri lalenge. Ia naritu tau ya mengkalingengi yaro ada dae. Ia kia engkai bilisi malai pole kotinna. Kwa mengide na matappe. Gangkana dena salama yaro tawe. Na inapa bine ya tapai kutanama batu-batu ia naritu tau ya marenue mengkalinga yaro ada dae. Si bawa natarima madecengi. Ia kia dena kure kotinna. Cina mi ba matappe. Na watuna pole ni susai na saleni teppena. Ia tosi tepe ko le dori. Ia naritu tau ya mengkelingengi yaro ada dae. Ia kia tuli manenengi. Na i halangi toi ku asogirenge si bawanya mena atuonge. Gangkana de na matasa buana. Ia kia bine ya tepe ku tanama como ia naritu tau ya mengkelingengi yaro ada dae napa na piara madece kuatinna. Gangkana naolai atinulurenna engkau wasele napapole. Akali rapangenna pak jendangange. Maka dasi na bisa. Dega gato mapatu pak jenangan napa na tongko bempa yarega na taro ikiawana ranjange. Ia ke kuyon roma tanda-tanda na taro. Kwa menginai te tawe cakana na reko tama kubolai. Na sabak paitamana matu anu tasuk bue. Si bawa ya pala bangemana matu sininna rahasia. Jadi pakasingi wibatemu marengkalinga. Na sabak tau yang kena punangi lebih mega pimatu yalengi. Ia kia ya de gaga na punangi namu ya na senge na punangi iala manatoi matu. Indokna si bawa andrinna na bisa. Watuna matengangi mapak guru na bisa engkai indokna si bawa andrinna melok mewai sita. Ia kia dena ulei na sabak mega lade takuro. Jadi joka ni tawe pudangi na bisa makada. Engkai indokta si bawa andrita kusaliwa melok mewa ki siruntu. Ia kia makada ni na bisa. Ia ruasenge indokku si bawa andriku. Ia neritu tau ya mengkelingengi si bawa pegau ya dadana puang Allah Ta'ala. Na papajana na bisa angin rajai. Engka se deso. Mendre ina bisa si bawa nak guruna ku se dia lopi. Napa naira maliweng kutaparenge. Matengana na malopi. Matindro ni na bisa. Tapaliwe ni rajaan anginge. Na mamula ni natame uwai lopi. Gangkana melo ni talame. Jadi mak depe ni anak guru na tedui. Makada. Guru, guru.
mawe ki mate. Moto ni nabisa gerai ya ruang inge si bawa bombange. Na tappa pajatongan ni. Gangkan na tenan ni ya ro taparnge. Maka dani nabisa ko nak guruna. Tegi tepemu. Bengani si bawa metau mana ni nak guruna na pada maka dani. Niga si tonga-tongan na ye tawe. Na namuang inge si bawa ye tunduk toh ku perintana. Mak japana tau natamakie mega setang. Purero letu ni nabisa si bawa nak guruna kuliwan na tapar Galilea. Ia nari tuku kampona toge rasai. Mendre na naku potanange engkana se di burane pole kuro kampunge joka kuna bisa. Ia ro tawe na tamewi setang. Na malusu-lusumi si bawa maitani dena unro ku boleh. Ia kia kumi ele na ku buru emondro. Na tana na nabisa tapabuani kiolona na pagora makada. Eisa anak na puang latala aga muala kue ajalalo kasi mucalaka. Makada makwiro na sebab pura isuro yaro setange kuna bisa masu pole kuro tawe. Madari ipak jalo yaro tawe ku setange. Jaji rante panape sakala na ijaga topa kwa mengide na kalalau. Ia kia tuli na petui yaro rante napa itiwi ku setange joka konro masino-sinoy. Makutana ni nabisa makada. Niga semu mapebali ni makada legiong. Betuana se di pasukan ya masebue anggotana. Na sabab megalade seta mutamai yaro tawe. Marelo lade ni yaro setange kuna bisa kwa mengide ni sur tama ku abis Ya nari tu kalabong ya de gaga pak gangkana. Dena mabela pole kurondronge. Megalade bawi makinandre ku bulue ku wirina tapar ngero. Jaji marelo lade ni yaro setange kwa mengipalalo kuna bisa matamewi yaro bawi. Na ipalalo tongan ni. Jadi masumanan ni yaro setange ku tawero na patama ku bawie. Na makalupekan yaro bawie no ku taparnge gangkan na matemanang. Na tanah na pakampina bawie yaro kajajange lari ni lo kepudangi tawe ku kotae. Makutoro ku kampo-kampo ya macawe kuro. Na padangkani tawe joka kuna bisa. Si bawa na itatoni yaro tau purai ipak jappa monro tudang ku sedena ajena na bisa. Mainga ni yaro tawe. Detona na lusu-lusu pada biasa. Jadi metau mana ni tawe. Na yaro to mitenge kajajange. Na carita toni ku to megai maraga waktu ni pak japa yaro to natamaki setang. Jadi marelo mana ni pak kampunge kuro. Kwa mengina salewi na bisa yaro kampunge. Na sabak liwak mana tauna. Makuniro na malopi si salewi yaro kampunge. Na yaro to pure pak japona. Marelo lada iku na bisa kwa mengipacui ia kia isure lesu. Maka dia na bisa. Lesu no kubolamu si baca carita yaro pure na pego puang Allah Ta'ala ku iko. Jadi lesu ni yaro tawe ku kampuna. Nana carita tulili ni kuro kotai sinina pure na pego na bisa kualena. Ipak japana anak makundre na Yairus si bawa makundre ya macari patutue. Letu na bisa kuirina taparnge mega ni tau dupewi na sabak ita jemetoi kutawe. Na inapang kana se di burane ya se Yairus kapalana onro ngasumpangi kuro. Suju ikiolona na bisa na marelo lada iku ambengi jokai na bisa kubolana. Na sabak malah salada anak makundrena na mawi ni mate. Umuruna ya rona na kira-kira 10-2 tahun. Na lalena bawa makundrei mak di kanang. Waktu na joka na bisa kubolana Yairus, megalada to si bawangi, na si rede-rede ni kuro. Kula na to may gaya macoy ku na bisa, angka sa di makundray iya 10 na 2 tahun malasa, iya naritu macare patutui. Capu ni duina si bawa gagana na pake makbura, iya kia dega gemule pak japai. Mak depe ni kumondina na bisa, napa nagesa jombe-jombe na wajunna, na iya mator watue pajani lasana. Maka dani na bisa. Niga gesa ka, iya kia dega aga to mengowi, jadi maka dani Petrus, na liwa sirde tahi puang. Maka dasi na bisa. Engka to gesa ka, na saba angka kuasa usat dimasu pole kualeku. Na isana na yaro makundre maka da irisen ni pake doana, tendre-tendre ni nataro tau, na joka ni suju kiorona na bisa, napa na carita ni kuyolona sinina tawe aga pasabarna na gesa wajuna na bisa.
si bawa napotoi makada paja ni lasana yero wattue. Makada ni nabisa kumakunda yero. Anakku, tepemu pak japako. Lesuno si bawa salama. Matengamupi mak bicara nabisa, engkana tau joka pudangi Yairus makada. Mate ni anakmu, aja nam pasyak bui gurue. Neng kalingana nabisa ya roadai makada niku Yairus. Aja mu metau, atepe no bawang, nama japai matu anakmu. Letuna na kebolana Yairus, dega gatau ya pesatama aku nabisa, saliwan na Petrus, Yahya, Yakub, si bawa tomatuanna yaro ananae. Mega to kuro kerak mengongo taringiwi yaro ananae. Makada ni nabisa kutawero. Aja namu taringiwi, dia na mate yaro ananae, iya kia matin romi. Icawe-cawe ni nabisa kutawero, nasabak pada naisengi makada mate ni yaro ananae. Nakatan nini nabisa jarina yaro ananae na pena puda makada. Oto nona. Lesu ni nyawana yaro ananae, na ya matoro wattue na moto. Na napa ya suruh malan ni Andre kuna bisa. Bengani to matuanna. Iya kia makadai na bisa. Aja mu carita kutawe iyae pasalenge.